ngay lut gam sung mi te lockdown sunga man ki bad a avela ki holim ki theu to hlana na ho akona phone calls thumop le tip na chum chum kamu jing zalim kalung athowin ka ha jingi amasate in ka zanaw le ka ngay lut naw salam ka hin piwe ngay lut go le pai te ho adi chat thu go le kampawin ki sele tu chung covid-19 gal san hilam kai lubo achinga thim do la tun ho ki hi pun India pumpi ami pizo sin thakad lung khana panila khomawa ki thungai na puma galin ta isat khomo hi katinome achung chona sarkar ba kai ho si le department zo sin ng panlin ta ala kamun ki paom ka sa lezingi corona gal isa ru ta hlana vaicha gal jong na sa ta isat khomawa ngailut na gal izo sa uzong kamun lungna chimam lezingi amun states districts chule ningtin gam tina neilo la samho lockdown suma lamong taam theina diwin nelatsa sumla pai chule silla chen inaki ki thopi zingin lo thim ai thim hon hichi dammona akun ki vendo na din lo in ho lungki chol lowin lo le ai boi pi zingun kitil kho be che na ding le hat be che na dingin apha in ase chunga chule va in muthim chunga gala zo bat sanan thalis candles chule thawme chum chum dat na jong gam sum pum pi na bolum ahi so pi lo bol mi hon jong india mi krol zal som thom wal ne lo gil kil puma jan ha khuwa koi ma am lo na din chol lovin na tong singui Hopi sunga sopi tamte in coronavirus boy na zia. Aina chenga in loman petelo ho ngai dam achan tu simle. Prime Minister cares adinga anei ago sumla pai I chalo hela ha sagan the ki thopi. Nadinga panhin laho akim khat mi pi man cha ding. Mai tum sima pangloi chule quarantine phat sunga dam lo mi mo ki chon dinga in sa panga an la tui don man lo jang yu movin. Hiti ho zo si ngai lut na umlowa koi man abol thei lo hin eima hi thei na cha pani lo hi ka kilet sa pi ma zingin a hi chukiu hi lo in india mi pi krol zala som thum ding gel ho na zala gas subsidy railway subsidy chule ane go tu do ho chunga jam ka zanau salam ka hin piwe ngai lut kam sung mi te vanoya hichi hisilang coronavirus gal lungna chima sa na ding le crisis management plan ho sim hoi le hat be che theina din digital platform khat ki simin hiju covidwarriors.gov.in tinakimin sa in sarkar in social organization volunteer chum civil society local administration chum le ki guizop man na ki simin corona gal na sa tani ki sa na hi hila chun doctor nurse asha A&M workers NCC NSS professionals chule tolam chumchuma mihim tamten india mi krol zala somthum wal ven binadin panna sata alan nang ma jang hi digital platform covidwarriors.gov.in mangcha pan nasata na la jing thei a hi langkhana seidin wangsit na ong hlun tiang la wang phanan jong e hin zui ji na hi COVID-19 hisi lanji in India gam sung pumpia business si hen thim jil na lam hi hen office ho chuda lola ai chung chang hi zong na saten ki khel na lin ta ang thungin adin medical lama machal na lin ta in e hin lun khum ve na hi India dingin wang kha do na mit ha do na lin ta khat hong hitai aji chu ki ngai run na chi do na le machal na lin ta coronavirus chi in akhang le jing ta na hi Special campaign Lifeline Udan jong akisim do in kisolti umlovin railways airways in mungpo na lin taalan India gam sumjo sia lola ai ning ting se naum theina din na tong zingi tu chan hin Indian Railways in lola ai parcel zakat wal route som ko walin India muntina lola ai hom do in chule aviation ministry makaina noya lola ai ton zangawal kilometer lak thum kolsung India gam sungzo se hom doon postal department zong anato na a le amo po na lin sumil the ai poi Pradhan Mantri Garib Kalyan package noya vai jagan the bank account a sum transfer ki bol pi singin
kum tam upaho pension jong ki bol pi zingin nelo chalo hodin gas le ration jong lathum sunga din man be na ki ho pi zingin coronavirus ga na satani sa jingun ahi gamsunga medical service personnel ho ben bin in ordinance tha akisimin koitabang doctor nurse paramedical staff community health worker le medical lam to kisaya corona gal san ho eng bol le musi na nei ho hi ordinance dungzuya go na sangta zong ki pithei ta din da ni ki cmp tai vanoya gamzo sin agami chi dam the na ding le bit na ding akigel chi lai ta tu peta in india in vanoi mundin lo le ai hom hi zong le koiman ei oimo de lo diu tu phat ta a coronavirus akona ki vena ding lo le ai lunglin ta i ho ze over gam tinna kona ni sa thi khawi mangsa thank you india ti a ki pa thu ngi sei jing hi india dinga ki thang at ta na phai to chu hin echi thil phai bolo hi akhanga ki sei mang talo ding khang thusima hong zau pe ding ai tai coronavirus akona ki ven bit na phapin mai tum ki bu jing ding isu min lo di win avel nge na kan nei ki ni gumcha hilole mai tum le mai thi pu neu cha hoi itia ki ko jing diu jalhan ki tin la ki loi khom namun ho a chil sit zong i bol ta lo diwin ka hin nge kin an hi ajesu chil sit thang chan hoi lo ta hi na chung chona dam theina lam to ki sa yang thil phalo ta na nambai lam cha ki pi sun to na theilam pi a hi ka ngai lup kam sung mi te tu ni aksaya tritia ni khu zong hi ki ne aksay ti thu chang hi amang theilo a hing jing a jing tin a hi to hana thil pha le na phai to ho ai ti amang talo ding a hi sopi musalman hodin ramzan ha jong hong thung tai ramzan sunghin na pha tam ta tong jom ki huitin thil si akun ki kang se hite achi sa ramzan sang hin tu chung hin ha tawin taw hitin eat ngol nup lo pi ta le thanom ta corona boina umlowa man te na din panas ta lakit huite ti ka hin vai la naw hi han chule achainan social distance mihim khat la khat akuna ki gamla ding kinai to lo ding ti hi isu mil lo hel divin ka hin nge kini idam theina devin dan le thupi ho zui zom singo hitin akit man ki bat ting wang le corona ani ki tol mang hil jing han lang kan to na chum sut khom ta din ka hin vai la chi uwe dam selun ka ki pai